Dobar dan, youtuberi. Evo, ovo je 8. epizoda preživljavanja. I sada, kako se zove, znači zasadili smo baštu, evo kao što vidite. Sada mogli bismo ići u lov, ali to kad svane, jer ima mnogo, zato što nam ponestaje hrane. A posle toga bismo mogli malo da proširimo, znači posle lova ćemo malo proširiti baštu. Ja ću pauzirati dok ne svane, jer nemamo ništa raditi do tada. I evo, vidite, svanulo je. Sada idemo po mač i idemo malo ono što nam je ostalo hrane. Znači, evo ovaj mač i ovo malo hrane. I moramo da pojedemo, da ne bi bili gladni. Ostalo nam je samo još jedna kremenadla. Moramo brzo ići da tražimo, znači šta god. Evo je prva koka. Dobra koka. Idemo. Još jedna koka. Znači, kod lova je najbitnije da se popnete negde visoko. Ali ne baš toliko visoko. Znači, evo, otprilike malo više od ovog drveta. I onda vidite gde su životinje, naravno. Evo, kao što sam ja sad primetio. Da je ova kokoška na drvetu. Vidi je što mi beži. Kad je samo dolazi me. Džabe ti bežanje. Od mene se ne beži. Ne idem, brat. Šta je ovo? Kao neka piramida izgleda. Se mi malo ne izgubimo, nećemo ići daleko. Ajmo tamo, nije to toliko daleko, čak da vidim gde smo. Ja mislim da se odavde možemo snaći. Eno je tamo kuće. Gde je kuća, bože? Eno je tamo. Znači tu ići ćemo ovde okolo da se ne bi previše izgubili. Ali nešto hrane nema puno. Imam samo sam 2 pileta uzeti. Nema hrane, nema veze. Nema veze. Evo imamo ovo pa ćemo da ispečemo. I 2 pile. Čekaj, ja mislim da imamo još jedno pile. I 8, pa zašto sam išao u lov kad imam hrane ko? Ovo je znači super. Pečena kremenadla. Sad bismo mogli da uzmemo kamp. Gore je sekira, ali napravit ću od gvožđa sekiru. I malo jači kamp imamo gore. Malo više jači. Sada ovako. Znači ovdje zemlje. Ovdje. Ovdje ćemo sada malo iskopati ove zemlje. I kako se zove? Bože. Tako. Do ovdje.
znači do ovde i kako se zove, sad moramo da proširimo i ovdje ćemo napraviti jednu malu baštu, znači zato što će nam trebati više ovih pšenica. Napravit ćemo 3 kotke u visini. Znači ovo ću sad sa lopatnom da iskopam. Ovo je nešto zeznuto ovdje. Ovdje ćemo da zatvorimo. Jer nam nije pat. Stvari, bilo bi bolje da ovako ostaje. Eto. A sad ću se popeti ovako, pa ću ponovo ponoviti, znači nije mi problem. Samo da uzmem drvo. Ne, uzet ću... Ali vjerojatno neće imati dovoljno. Nema veze. Čekajte, i još lopatu, jel imamo ovdje? Nemamo ovdje lopate. Znači napravit ću ovo štapića. Ja u stvari imam i kamena, tako da ću ovdje napraviti. Tako. Znači ćemo kotku po kotku. Sad kad smo ovo napravili, znači da krenem. Znači ovdje ćemo ovako staviti. A ovdje će biti voda, znači ovako. I tako. Sada da bude znači lepša prostorija, stavit ćemo ovako bloka kaldrme. I ovo moramo polako privoditi kraju, znači, zato što već 9 minuta snimamo. I, znači, to bi bio kraj za ovu epizodu. Ako vam se svidjela, lajkujte. Ako vam se nije svidjela, dislajkujte. Ćao!